Baveći se programiranjem, Valerija Spasojević je osmislila sajt e-učionica koji vam može pomoći da ovladate web grafičkim i video dizajnom. Valerija Spasojević se od 6. razreda bavi programiranjem, web dizajnom, grafičkim dizajnom, videomontažom. Proučava fiziku u Adobe Flashu. Interesuje se za 3D grafiku i animaciju, fotografisanje, također programiranje Lego robota. Osnivač je sajta www.eučionica.rs. Lego robotika me interesuje još od 6. razreda. Od 2. godine sam aktivno u toj sekciji i interesantno mi je što možemo na razne načine da naučimo programiranje ili da upotpunimo znanje iz ostalih predmeta. eučionica.rs, sajt na kome se nalaze tutoriali iz raznih oblasti, Photoshop, Illustrator, Flash, programskih jezika. Sajt je dostupan svima. Također, oni koji su zainteresovani da oni se pridruže pisanju tutoriala, također mogu to da urade. Uvod u teoriju web dizajna dobar je priručnik za sve početnike. Također može poslužiti kao podsjetnik dizajnerima sa mogućnošću da nauče trikove odabira boje za sajt, što predstavlja najveći izazov svima koji se bave web dizajnom. Valeriju smo pitali u kom smeru će se u buduće usavršavati. Nadam se da ću uspjeti da upišem fakultet u Francuskoj. Trenutno imam pripreme iz francuskog, uskoro bi trebalo da imam test. U slučaju da ne položim francuski jezik, imam alternativu. Ovdje ću završiti mašinski fakultet ili fakultet organizacionih nauka, pa ću master studije u inostranstvu. Preventivni centri već neko vreme postoje u našim domovima zdravlja, ali mnogi još uvek nisu čuli za njih. Tim povodom, gost naše emisije je direktor Doma zdravlja Simo Milošević, Dragana Krivokapić. Direktorka, od kakvog su značaja ovi preventivni centri za nas? Preventivni centri od kolikog su značaja, mislim da ne treba ni komentarisati. Naime, ako smo zemlja koja idemo u pravcu da reformišemo zdravstveni sistem, bilo je neophodno napraviti preventivne centre. Tako u našem domu zdravlja poseban organizacioni segment predstavlja preventivni centar, na koji sam ja kao direktor, a i svi zaposleni veoma ponosni, a nadam se da su i naši pacijenti koji su ga ikada posetili stekli utisak da se tu zaista radi prava preventiva. Kome su namenjeni ti centri i zapravo koje sve informacije građani mogu dobiti tu? To sam upravo htjela da kažem da su oni pre svega namenjeni radno aktivnom stanovništvu. Znači, to su ljudi koji nemaju vremena da puno brinu o svom zdravlju u smislu zakazivanja pregleda kod svojih izabranih lekara, što naravno nije loše, ali oni u svojoj velikoj radnoj aktivnosti imaju sigurno malo vremena da brinu o svom zdravlju. Zato je preventivni centar namenjen da se u njega dolazi po sistemu nezakazivanja, po sistemu neuzimanja uputa od svog ordinirajućeg lekara, već onda kad neko osjeti potrebu da napravi proveru, jedan checking svog zdravlja, onda se obrati tom preventivnom centru. Kod nas u preventivnom centru rade 4 visoko edukovane medicinske sestre koje su stalno na raspoloženju svim našim sugrađanima. U naš preventivni centar moram da priznam da dolaze i građani iz celog Beograda, oni koji su saznali za njega, jer mislim da se usluge koje pružamo rade vrlo kvalitetno i iscrpno. U samom preventivnom centru imamo call centar, gde sugrađani mogu da dobiju informacije o svom zdravlju, o svojim nekim simptomima koje su im onako značajne, a ne mogu da u pravom trenutku dođu do lekara, onda dobiju tu neke dragocene savete. A u našem preventivnom centru se radi pre svega radi se ispitivanje recimo kapilarne krvi kod nekih potencijalnih dijabetičara, zatim se radi denzitometrija, ispitivanje koštane gustine, zatim nutricionisti jako dobro obavljaju taj deo posla, jer vi znate da je naša nacija sve više ide ka preterano uhranjenom stanovništvu, ili ako to nisu, onda se tu javljaju ljudi sa povećanim faktorima rizika, kao što je recimo hiperlipidemija, trigliceridemija, koja predstavlja zapravo jedan od velikih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti. Kojim se još sve oblastima vi bavite u vašem preventivnom centru? Pre svega, ono što je najinteresantnije u poslednje 2 godine
je screening koji radimo za rano otkrivanje karcinoma na debelom crevu. Znači, mi smo jedan od domova zdravlja, ima ih 3 u gradu, koji su dobili testove od Ministarstva zdravlja i uključili se u taj screening, jer smo pre svega bili interesantni po broju stanovnika koji živi na opštini Čukarica. Međutim, mi smo svoje usluge proširili i počeli da pružamo i ostalim sugrađanima Beograda. Važno je da oni koji imaju od 50 do 70 godina znaju da pripadaju toj rizičnoj grupi koja bi bila zapravo interesantna za proveru stolice na okultno krvavljenje. Okultno krvavljenje zapravo predstavlja nevidljivo krvavljenje koje je potpuno asimptomatsko i koje se javlja u tom nekom periodu najčešće. Mogu vam reći da smo mi napravili preko 7200 pregleda za 2 godine i da imamo vrlo značajne rezultate. Od tog broja pregledanih, zapravo tim FOB testom testiranih, to su vrlo ovako senzibilni imunohemijski testovi koji imaju vrlo malu grešku, to je zapravo nekih 0,1%. Došli smo do zaključka da imamo 5% pozitivnih. Svi oni koji su pozitivni upućuju se na kolonoskopiju, a od onih kojima je urađena kolonoskopija, 10% ima karcinom na debelom crevu, najčešće u ranoj fazi, jer taj karcinom koji ne daje nikakve simptome, on je zapravo karcinom u ranoj fazi, i dosta otkrivenih polipa koji predstavljaju početna stanja za karcinom. Tako da je vrlo bitno i vrlo značajno da na taj jedan potpuno bezbolan, potpuno besplatan način se zaista naši sugrađani jave i naprave taj jedan vrlo dragocen pregled za sebe koji će naravno im doneti sigurno jednog dana dobitak. Koji je trenutno program kod vas u realizaciji? Taj program je pre svega onaj koji je najaktuelniji, mada, kažem vam, imali smo jako mnogo testova gde je urađena denzitometrija, znači jer upravo pratimo i osteoporozu koja je onako u jednoj ekspanziji, zapravo sada se o njoj mnogo više zna, pa je zbog toga to jedna od interesantnih bolesti. I mogu vam reći da smo prošle godine, ja sam baš uzela podatak iz preventivnog centra da bih kod vas saopštila, preko 11.000 pregleda obavili u ovom našem centru. Tako da mislim da je dragoceno da se oni zaista razvijaju i da opstaju kao takve jedne organizacione celine u svakom domu zdravlja, pa i u našem. Preventiva je od izuzetnog značaja, ali kome se obratiti ako ipak dođe do određene bolesti ili povrede? Klinika za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović je poznata po programima osposobljavanja hemiplegičnih pacijenata sa povredom kičmene moždine i drugih teških bolesnika. Također obavlja specijalizovanu polikliničku i bolničku zdravstvenu delatnost iz medicinske rehabilitacije, kao i obrazovno-naučna istraživanja. Klinika sada puni 60 godina i osnivač je svih rehabilitacionih ustanova u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji. Danas smo mi referentna ustanova koja ima sve ono što je potrebno za rehabilitaciju. Znači, ceo rehabilitacioni tim ili bolje rečeno timove koji rade sa našim pacijentima. Klinika danas ima 5 odeljenja. Najviše radimo na problemu neuroloških pacijenata, znači oni pacijenti koji imaju povredu ili oboljenje mozga, povredu kičmene moždine. Zatim radimo sa traumatiziranim pacijentima, znači sa problemima muskuloskeletnim. Naravno imamo dečije odeljenje koje ima celokupnu problematiku od onih razvojnih poremećaja pa sve do 18 godina praktično deca koja ili nastradala su ili prelom ili povrede glave. I imamo još gerijatrijsko odeljenje, ono je više početno, da vidimo kako možemo tu, jer postoji veliki problem Beograda i Srbije sa starim ljudima i kako rešiti kroz rehabilitaciju. Na klinici se organizuje i sprovodi unutrašnji nadzor nad stručnim radom, a ispituju se primjene novih metoda prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije. Mi danas na polju terapije praktično koristimo sva savremene terapijske procedure. Naravno, sve one procedure koje su dobile kroz stručni, naučni rad, znači evidence-based, praktično svi su ti naši agensi,
a imamo i pratimo sva nova tehnološka dostignuća. Evo sada smo nabavili jedan aparat koji, na primjer, između ostalih, a ima ih mnogo, bavimo se razbijanjem kalcifikata, znači okoštavanja tetiva mišića, zglobova, što predstavlja relativno noviju terapijsku uslugu i na tome sad upravo radimo. Što se tiče naučno-istraživačkog rada, mi imamo 2 projekta koje su odobrena od Ministarstva za nauku i bavimo se uglavnom istraživanjem mozga i poremećajima koji nastupe posle oštećenja mozga. Ova zdravstvena ustanova danas je nastavna baza Medicinskog i Defektološkog fakulteta u Beogradu, srednje i više medicinske škole i mesto gde se obavlja obuka lekara na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Samo za vas posetili smo najveće istraživačke centre i zavirili u najnovija naučna saznanja. Američki stručnjaci tvrde da mogu sa 60 do 85% utvrditi da li će osoba doživjeti 100, a životni vek čitaju iz genetskih varijacija koje su pronađene kod dugovečnih ljudi. Egzotična priroda Maldiva dovoljno je primamljiva za turiste i bez čuda modernog doba. Ipak, za ljubitelje golfa sa dubljim džepom sprema se neodoljivi teren koji pluta po površini Indijskog okeana. Teško će odoleti providnim tunelima kojima će moći da se kreću između rupa po okeanskom dnu. Jedan od najstarijih ljudskih hobija, akvaristika, i ove godine u Beogradu okupila brojne učesnike međunarodnog tradicionalnog skupa posvećenog akvarijumskim životinjama i biljkama. Hladna zima nije sprečila ljubitelje da dođu iz Poljske, Bugarske, Austrije, Nemačke, Hrvatske, Makedonije sa ciljem razmene iskustva. Akvaristika je više od hobija, zahteva znanje iz biologije, botanike, ekologije, mikrobiologije, genetike, fizike, matematike, geografije, informatike. Za ljubitelje morske i slatkovodne akvaristike priređena su predavanja i radionice, ali i nagrade za unapređenje posebnog spoja hobija i nauke. Kako bi vratili stari sjaj čuvenoj mašini za pisanje iz 18. veka, koja se proslavila romanom i filmom Hugo, konstruktori su morali dobro da se pomuče i spoje stotine mehaničkih delova. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ovih dana predstavljena je knjiga o kulturno-istorijskom nasleđu Kosova i Metohije. Bili smo tamo i zabeležili od kakvog su značaja istraživanja u ovoj oblasti. Istoričari umetnosti Danica Popović, Branislav Todić i Dragan Vojvodić obavili su jedan, malo reći, pionirski poduhvat, podarivši nam knjigu Dečanska pustinja, skitovi kelije manastira Dečana. Oni su u jednim vrlo teškim vremenima, krajem prošloga stoleća i početkom ovoga stoleća, prihvatili se teškog zadatka i teško izvodivog zadatka da na terenu obiđu, prouče sve ono što je ostalo, a toga je ipak malo ostalo, od jedne znamenite monaške naseobine koja je postojala na terenima i u klisuri Dečanske Bistrice više od 3 stoleća. Od sredine 14. veka negde do kraja 17. stoleća, kada je u onom velikom egzodusu Srba sa prostora Kosova i Metohije, kada su i poslednji Kelijoti napustili svoje ispusnice i sklonili se u okrilje manastira Dečana. Istraživanja su trajala dugo. Rad na ovoj knjizi je započet, nažalost, prekasno. Veoma dugo, praktično decenijama, ove kelije su bile dostupne istraživačima, bez obzira što su bile sačuvane u ruševinama. A onda nekako, kad je ova tema uopšte u nauci došla na red, mi smo počeli da istražujemo krajem 90. godina u dosta neredovnim okolnostima, ali smo uz pomoć Dečanskog bratstva, uz blagoslov vladike Teodosija, uspeli da dosta toga uradimo. Naravno, mnoga pitanja
ostaće otvorena, a ono što je trenutno najvažnije, što je jedan od prioriteta, to je dalja sudbina ovih monaških naseobina, ponavljam, koje su izuzetno važne za poznavanje i srpskog i istočno-hrišćanskog monaštva, da one ostanu u zaštićenoj zoni kakva je predviđena 2005. godine. Ova knjiga sadrži prvo nekoliko poglavlja o načinu otkrivanja ponovnog tih isposnica, o proučavanju toko 20. veka, zatim se temeljno bavi istraživanjima na terenu i predočava nam one najvažnije tri kelije, a to je i tri skupine, a to je Belajska isposnica, skit Sveta Tri jerarha i Svetog Georgija, a potom se bavi teorijskim promišljanjem čitave stvari i tako nam otkriva ceo niz novih pojava i razjašnjava život dečanskih pustinjaka na jedan pomalo neobičan način. A ekipa Konteksta 21 vas vodi i na izložbu slika prve naše slikarke koja je postavljena u Narodnom muzeju. Obeležavajući 200. godišnjicu od rođenja Katarine Ivanović, a sa željom da zainteresovanim posetiocima predstavi jednu od najvećih inspiracija pesnicima i slikarima, Narodni muzej je priredio izložbu Slika u ogledalu Katarine Ivanović. Kako bi poštovaoci umetnosti stvorili što kompleksniju sliku o našoj prvoj umetnici i vremenu u kome je stvarala, kroz izložbu vodi autor, gospodin Petar Petrović, kustos zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka. Iako je odrasla u drugačoj sredini, u stolnom Beogradu, u Sehešvehervaru, da je boravila dosta u Pešti, da je boravila i u Beču, da je delić te kulture htjela da donese i u Beograd. Nažalost, njena želja da dođe i u poznim godinama u Beograd se nije ostvarila, ali zahvaljujući naporima jednog člana Srpskog učenog društva, to je bio dr. Nikola Krstić, dolazi do veze između Beograda i Katarine Ivanović u tim poznim godinama i njene želje da svoja dela zavešta srpskom narodu. U kasnijoj prepisci dolazi do tešnje saradnje i već 1876. ona biva proglašena za počasnog člana Srpskog učenog društva, danas Srpske akademije nauke i umetnosti, i ona je zabeležena kao prva žena koja je dobila to priznanje. Već narednih par godina do 1880. preostala dela, ukupno 23, su dospela u Narodni muzej, po tome i jedinstveno, jer ranije Narodni muzej nije dobio takvu vrstu legata. Prolazeći kroz izložbu saznaćete mnoštvo zanimljivosti o prvoj srpskoj slikarki i članici Srpskog učenog društva. Slušajući živopisne priče gospodina Petrovića, poštovaoci umetnosti će, pored dobro poznatih činjenica o prvoj ženi slikarki, saznati nešto i o emancipaciji srpske umetnosti 19. veka, kao i o značaju žene u čijem stvaralaštvu i liku su sažeta moderna stremljenja i nova pregnuća. I to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju obrazovno-naučnog magazina Kontekst 21. Sa najnovijim temama iz sveta nauke i obrazovanja očekujte nas sljedećeg petka. Do tada vam želimo svako dobro.